amabhomu ngoba sengiyazi ukuthi nawe lapha nje phela uqondile. Le mali ayiphethe lapha nje. Hayi lapho ngithe mina ngifuna ukujaja Sibali ngoba manje lo ngibalekele ngoba into yakhe isitiza asiyazi ukuthi isakhe kanjani. Mina uZoso ngiyamkhulumela. Akaqala ukuphatha imali uZoso mina ngimazi mfowethu esashutha ngeroll on efaselo godweni lelokuzana uthini lomthanyelo kanje. Engitshela mina sihlele kanje eThekwini se-workshop ePhungale nje mina uzombona ngizophakama. Lelo iqinisa impela uZoso wafunga kimi waphungala nje nginike 2 years. So engena camera shaya ngenye camera encane leso sikhathi. Hayi nje ku 2+2 apha abanga le 2+2. 2+2 noziwonke. Hayi le gola ngithi kunodlamini le gola. eThekwini umzimba kaMani. eThekwini nomzimba. Angeke simcharge udlamini ngeke nganaye Sibali indoda nje esebenza nje ngabantu njengoziwonke nje ongeke uyicabangele okubi. Yabona futhi nje esazi istory sayo. So manje abantu abanjalo Sibali ngoba nami mangathiwa ithaza ngithe idlamini ngiphethwe ikhanda noma zikode ngiphethwe ikhanda uzomnika umuntu okubheka ubhemela ndoda liphelele ikhanda. So akuthiwo labantu abathi mina ngizokutshengisa uxabu unalo ufundo uzoba umkakho la uzodila lo ufundo usubonke. So manje abantu abanjengalabo ke abantu ongabathemba wena entweni ungabathi basuse entweni ezikungcona. Okay. Ucala bayake ngibabe ngingapha. Mhlawumbe ngoba kade ngekho nje umzimba oKhalimani ukhumbula ukuthi nokuvela na. Ukwemashe ngoba kade ngekho nje lapha kulento kaHulumeni. Umzimba oKhalimani mhlawumbe uthezeke yakho. Mazi ukuthi uMK mazi ukuthi uMK nasemnyangeni. Yabo. So manje kulezi zinto lezi entweni ezathi zikungcola angeke ngithi ngingabasondeza lezi zinto ezifana nalezo ukuthi mhlawumbe ngathiwa usengcolile. Kanti lokungcola lapha eTafuleni. Noma ngabe phela Sibali ngizothatha imali kade abantu ngingasabatshela abantu ade ngihamba nabo sengcolile ngoba labantu labana bathembe mina njengoba ngihamba nabo njalo Sibali. Bana lifana nokudrive imoto. Mawuphethe abantu aba-15 emotweni. Impilo yalabantu bonke abala ilapha kuwe. Yabo so one mistake wena lose control lapha noma wenza into wrong. Ingaki imndeni ezoluza impilo zalabantu baphethe. So manje ufuna uconcentrate entweni okuyo. Yabo. Ungathi ucabangela wena uyi-1 uthi ngoba nangu umuntu ekhomba sengizovela ngithi ngilandelwa ibhasi. No ufuna indawo ozopakela kuyesayidini uthathe umuntu ube right. Ngoba the time wenza into wrong khona usafarayo. Yabona. Yabo so that's why ngithi mina abafowethu nje ngibazi kahle abukho ukuthi ngibazela bona. Mhlawumbe Sibali uma kungathiwa wena Phakela Mthatha ubungenze njani silwa nesystem kapresident njengamanje and upresident sebizwe omunye oyedwa wethu phakathi kwethu wena ubungenze njani kuleli ithimba njengoba siyiteam. Yabona Sibali egroundini manje siwana egroundini njengodlala kuswenithembana istrike sithemba ukuthi lo semuva le ufuna ingangena number 5 lo number 5 sithemba number 5 ufuna ingangena amagoli yes no number 5 uthemba ukuthi number 1 ufuna yashaya amagoli yabo so labafowethu aba nje babe amaledi befuna bethembane bona bebodwa kuqala ukuthi madoda asithathe isifungo manje le oath esithathayo manje akekho uzoxebuka kuyo once waxebuka wena siyakhipha la siyakuexpose futhi ukuthi wena usuwenza 1 no 2 kwazi umhlaba wonke yebo mawuthatha isifungo Sibali kusuke uthathe into ufana ukuphila phela ngiyafuna. So the time lapha president mangabe ukuthi kwaziwa le meeting wafuna behambe bonke belimbumba bonke njengoba belapha kubeyithi ukuthi sitshele ukuthi uthini hayi ukuthi masazohamba senibabili senibathathu senu4 so 9 uthi eqenjini kodwa ngezokuhamba kahle sizosolana singazi leyo iyacaca ngeke Sibali ulethe inyanga ekhaya izolapha umkakho nengane zakho la ekhaya abafazi be5 wena uzolapha umkakho usibona inyanga ngoba lapha icela umuzi endli yakho lokho babuya lo uyaloya hayi babuya maqala sibhimba izinto la ekhaya sothi inyanga yakho le baba ngoba inyanga nje silapha sonke sazosilapha umuthi abawuthathe lapha abangicaba ngawo nabo bakucabe ngawo exactly izoqoqa yabona bakuthola into abayenzile ukuthi beye lapha kupresident ufuna behambe bonke ngoba manje kunjengoba manje beqala bengathembani nje sekukancane ukuthi bengaphinde bethembane nangelinye ilanga yabona isivele siyazihlukumeza umphakathi ngalendlela yokuthi uma ngobe sewasho ukuthi ubengazi lutho futhi wayengazi lutho ngempela manje usho ukuthi sisidoma ngaleyo ndlela abantu basidoma ngaleyo ndlela yini ukuthi ababoni khona into eshaya yabona nje Sibali lapha naqala kona amakhala ayashayisa
futhi wonke umuntu uzwashaya ngeke ehlale ngashaya uyabona even usisi lo ade kuyidudula uZandile ngathi sekungena kwi-Action SA yalo asesingangifisa ukuthi engathi ngangena kuyi-marshal marsh right i-Action SA inabo abantu abanezinto ezinhle lo mfowethu uThemba Likhele nobhuti lo Xolani yes bakhona abantu abaqondile kwi-Action SA akukho kube okutheni esikwaziyo ngayo right umuntu akabe muhle ngaphambili nangemuva uba muhle endaweni